Kumulay Shibun. Presiden ke Voice of the People's Party uba Ardent mila bersemai ulawel jiki Pynjop Khasi-Jaintia his bakin pentam Khambun hak election sitang semoi jong ke MP Lok Sabha hakani kenti keban selong hakani gibnai giban sawan. Uba Ardent rengkat kinongilam ke WPP kelahir mentaka segi ban pensyai Pynjop hayamo siang jawai wat Jaintia his hal kimat jong ke WPP kamtam persya ikani sokar. Habakren hakani gijelang uba Ardent loong bakatong jong ke WPP kalong Pynjop Duna ya live Ngut ki MLA tang na Khasi-Jaintia his kabadan live Ngut ki MLA bat ki Pynjop na Garo his kin sa Bynrap isu na ki live Ngut na Khasi-Jaintia his hak election MLA ki banlong hau ahjar alpopra ula ong bah hak election MP ahjar pusau ka WPP kadon tang saungut ki MLA hendai hak ni kenti kadai bantam Khambun sya nama bag WPP kadon prangut ki MDC tang Jaintia his Autonomous District Council bat kat kenyungut Khasi Autonomous Council uba Ardent waong bak WP kan sensia hau aja apupra ban penkuit kedari kam bamsap bat ki kam bomman bat wa kentu yagi Pynjop ban long gi bayaisya bat ban omsya yalam bakla ban omdu mensem ha kajuk kapol wa kentu yagi rangba ban omdu mensem namal ba bunsen ujulap ba dai gilong kemi bakam ai mensem yu habau yai enti kat ba kirang ba bat ki kamno mensem Mata ka thong bajui kalong. Hagani ka by-election MP ke Banwan. Gini bu thong bangin tam Khambun bania bagi tam hau arpusa. Kata ni ka thong bajui yin tam Khambun bania bagi tam hau arpusa. Hau arpusa ni election tang sawat kiamali. Menta ni election haringkat kanam kajung MP jui ubalalik no ubalalik hak elaka kam kajung haringkat ki Ngut ki MDC haringkat kini ki Emily ngin lek show Pynjop menta tengah try pinum nuk show menong kan job senu tu ke parti how arfu sao tu diong sao kaya ko Pynjop MP nong tri parti rumdan ai rumdan shani lai te tangui MDC kan me job ndrei menta tang hapo Jaintia terawat kidon ke MDC kidon ke jingke kre ilalong kata kalian persya ka baklain wat penwai dorbar tang kharsan minit yem sasu klem ya tai ke jinge nesko nomor kata bagi jai Pynjop Khambun tama om bangin saro habagi klai nang pen klai nang bangin pinti kena alpo pra ka thong ngujui kalong ni Pynjop lai Life war nagan life pemberi. Pada bawang punta kamu begini on mau ke Garo Hills Garo Hills sumbolong tang Ngin job. Kapagi job na Garo Hills kandi tamu namtam ya ka Voice of the People Party. Ndai nangingin job ban sinsha ki kun sama ki long kami ki beton ke cingki kli hoi pat ki katu kani ki long pa. Baleng ong punta nama sosi menong pun ulong pa ubarit minsi. Habadan katu bajong mau bang sedang menong yang bang nyu pok Jaintia andai genduk gelong keming ong gundu ki priu ki keren yang menta syatai ong gelong keming banyak keren dan banyak keren jing so tenang dai genduk bagi rang bapak tetip syuk pi tang so bon sien makan penduk mensiem dai urang ba ko ki rang ba to ngilong rang ba mo ngin nem penduk mensiem ngasdang ke clean politics Kiban banyak kenduk yang menong syano kan lelong pun kirang ba. Dai kenduk kilong kumi ngin tuai nam tau jumpi bau blay ukersha. Kata kadai kebangitan kam ko di Pynjop janga bangi aban cap dia kani ratma bisap sama ngatit ki sama ki namar tangem don jing arti life war ibu namar kelapiang bayin sensa ndrela do blay I life san ngin su ayu be you Insu ayo play nama dengan ai yang kecil susah kabakut kabasuh